Amen. 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 Bazalwane, ngiva kuvukela umhlabeni akusiwo wale season, akusiwo wanyalo. Kodwa ngoba lokhu kwenteka kwendlula sithi sihleli njalo sibe sikhumbula ukuthi kwavuka ekufeni. Kulelo mhlabeleli ke bazalwane uthi makabongwe njalo uJesu owahlatshwa eGolgotha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Magabongwe, magabongwe njalo uJesu owahlatshwa eGolgotha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ayivana eya hlatshwa. Uyabona kuvuka lokho ukuthi Maria ngisho yakho inhlitiyo lenkembe kawuthi nayihlaba njengalena lengibona ihlaba la ihlaba uthi awuhlaba njona yakho inhlitiyo. Uyatalwa lo mntwana utobusiswa, ulethwa tobusiswa kodwa kukhulunywa ngokufa kwakhe ekutalweni noma ekubusisweni kwakhe. Ekutalweni kwakhe uvele kukhulunywa nesiphetho. Bazalwane, let us pray. Babe sesibongile Nkosi ekuseni lokho ukuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke sinako konke lapha kithi. Sihamba Nkosi ufake emaphakade ngaphakathi kwethu. My God and my Father, siside Nkosi singalahleki Nkosi kule phethini yala maphakade sifune le phethini Nkosi ngoba uyifihle evini lakho. Lakhona Nkosi sithola khona the fish line of our lives, my God and my Father, and we build our lives accordingly, depending on the cornerstone that is Christ Jesus. Amen and amen. Bazalwane, we have just read from the book of Psalms, Psalm 73 from verse 1 to the end. We also read from the book of 2 Samuel chapter 7 from verse 18 to 29. Then Galatians chapter 3 verse 1 to 14. Tineke sitawubuka lapha kuGalatians bazalwane. Ngesiswati uthi hawu maGalatia lalibele seniyengwe ngubani. Ngesingisi athi oh foolish Galatians, who has bewitched you. Ngifuna nje legama la bewitched. Seniloywe ngubani ukuthi seniyengwe ngubani. Ngala lithi who bewitched you, who has bewitched you that you should not obey the truth. Asenge ngibeke lapho nje kwesikhashana. Mbuyi nithi bazalwane, umpostoli Paul ubhalela leli bandla laseGalatia lebe selivele seli-established, selikhona. Leli bandla likhona nje lalitiputa kokuthi yini into lengababulungisa noma lelungile lekufanele ukuthi liyente. Ngoba lokho ngilokufuna kuhluphe wonke umKristu kwekuthi what is the right thing that I must do. So umpostoli Paul uyalibhalela, uyali-aggressa leli bandla. Sewuke weda kuleli bandla leseli-established eGalatia waministara kulo. Wase uyahamba hayi ngoba libalekela, hayi ngoba limqansula, ngoba Paul was a missionary somebody. Ngikhulume lapha ngithi this now is my 8th parish. Yeah,
labagojwe emva kwami nalabagojwe phambi kwami labanye babo abakayihambi kangaka le ndzawo kodwa na lokhu ngilokushoko ukuthi uNkulunkulu usipite ngakwehlukahlukana. We've got our different missionary work or duties. So angeke Paul afanane nalabanye. Paul ubekunglomunye bekanemsebenzi lothile lebeka wenda. So ke uyawenda nakelibandla laseGalatia uyenda utolitshengisa ukuthi indlela nguJesu kuphela. Ayikho lenye imvo into yemithetho naleya ayibuye phansi. The only righteous or the only right way is to serve Christ. And sakalendlela leli bandla walitshela konke nakahambile uApostle Paul leli bandla laseGalatia laphunyuka labuyela emuva sekukhona labashumayela umthetho ukuthi kufanele ukuthi lento ukuthi kuze ukuthi ligcwale ngamoya fanele lento ukuthi sekuba neformula of some sort. Leli bandla laseGalatia seliqala liba confused at this point in time. Uthi ke uApostle Paul, oh you foolish Galatians, oh my God, oh foolish Galatians, how maGalatia la libele. Kusho kuthini lo? Paul did not sort of belittle the Galatians or insult the Galatians, but the context here yale gama lelithi foolish isuke ekutheni you know the information, you know what is right, niyakwati anikwendi ngani ke lokho lokufanele ngabe niyakwenda. Leli gama lisho lokho umuntu lowatiko ukuthi kufanele ente ini kodwa lento angayendi. Lana ufola as a fool. A fool is not somebody who doesn't know. Little Bible lami, a fool says in his heart there is no God. Silima sisho njalo ibe information ihleli phambi kwakhe konke kubekiwe ukuthi ukhona uNkulunkulu nendalo ifakaza ukuthi ukhona uNkulunkulu kodwa silima seka le information ukuthi bhalwe a very big report kwekuthi la kunengodi silima sithi kude ingodi. So ke uthi uApostle Paul maGalatia, oh foolish Galatians, ngoba le information ninako konke sekwendeke njani. Athi ngesiswati seniye ngwambani but ke ngithanda lesingisi that who has bewitched seniloywe ngubani. Uyabona kuloyo akusiko lokhu kanje kwasetshenziswa ama-charms kuphela nje kodwa kahle indzaba yekuloyana isuke ekukhulumeni kwekuthi uma ngabe leyo charm utoyithumela kuthi yokwenta lowo msebenzi ufuna uyikhulumise ukuthi lo ngimfuna abe kanje kube kanje ukhulume lawo magama lawo. Lokhu ngibona kuvela kakhulu siswati siveta ukuthi kuthakatheka noma kuphambuka lokubikwa ukuthi lo muntu sowuphambuka endleleni noma sowuyekelele bekufanele ukuthi akwende uloyekile noma ke uyengekile kuyengwa lapha nangubuka kufuna ba equal to kuloyo. And ke lokhu kusho ukuthi lo muntu ushiye indlela lekungiyosibili lebekufanele ukuthi aqhube ngayo ahambe ngayo kodwa wayishiya wasoyothatha lenye indlela lematima ikakhulu kade ekuhambeni naNkulunkulu wathi khethela yakhe indlela. Bangaki bantu labashiyela iqiniso bashiya kulalela kuthobela uNkulunkulu. Labo bantu labo baloyekile baloyo ngibani sathana ubaloyile lathi inhlitweni nasetingqondweni tabo. Ungabhukati wena ukuthi hayi mina kutho lo wangiloya angaloyo mina lokungenti lelokusho live la uNkulunkulu lokungenti lokhu uhamba inkonzo onke malanga isitshela tinto inkonzo onke malanga kodwa wena ungayendi lento lesiye isikhathi uzosiza sishumayele sithandaze senteni kodwa singakwendi lokusho live
still sisaloyekile siyayidinga inyanga leyikwelapha ayikho khashana ngiyo yona le phambi kwethu leli Bible leli ngilona lisitshela ukuthi ufanele ukuthi siphile impilo lenjani. So ke uthi umpostoli seniloyo ngbanzi sendawukhuluma ngekusoka nidawukhuluma ngani ngoba bazalwane bakhona abantu labetha batophakamisa imithetho at the expense of the word of God. Ubungathi kusindiswa uya ngokwenta tinto letithide. Ngifuna ukuphetha ngeke ngizefike ekugcineni but le ngifuna ukuthi ngibese ngiyabuye ngiyithatha verse 5 uthi Abrahama wakholwa nguNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela wathi ulungile. Indzaba kwekuthi Abrahama wakholwa akazange ahlabe imhlatshelo nje akazange ahamba akhe ama-altar nje akazange Abrahama anjinge nje kodwa Abrahama wakholwa wase uyamukeleka uNkulunkulu. Yes, he was a wealthy somebody, he was a blessed somebody. Bekabusisekile Abrahama acebile kodwa akusiko lokwamenta wamukeleka uNkulunkulu. That is imiphumela yempilo lebusisekile yempilo leNkulunkulu wayithululela uAbraham. So lana bazalwane is not this legalistic approach endabeni yokholo kodwa ikakhulu ekuthenini letinto wena nawutenta yiphi i-influence lesemva kwakho yekwenta letinto. Kuyenteka ukuthi lo Abrahama lesikhuluma ngaye la lesithi wamukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile uyakholwa yindoda lela leyaba tested ekukholweni kwayo yashada ngiyabona at the age of 40 yahamba iminyaka yawufika 70 maybe 30 years soloku ide umntwana yathi nayifika 85 years yafika seyihlanganiswa noSarai noHagari yathola umntwana Ishmael yaphinde yahlala 15 years ide umntwana Sara wase yabuya uNkulunkulu kuyo lendoda wethi Abraham hamba phambi kwami ungenasiqi yahamba lendoda lokusho ukuthi ukholwa akusiko lokuthi uthi wena uyakholwa ngoba uNkulunkulu kwentele tinto uthi uyakholwa ngoba uthulula abantwana uthi uyakholwa ngoba uthola ama-promotion uthi uyakholwa ngoba wena uthola tikhundla. Kukholwa kulesinye isikhathi kuyakuhambisa kulendlela lebantu bazothi nabakubuka ngalesikhathi sakho at that particular moment but wena kude sibusiso kuwe awukholwa ngabe letinto lelethi kwehlelako athi kwehleli kube uyathandaza kube uhlangene naNkulunkulu kube unjani kodwa na Abraham uyasifundisa ukuthi ukukholwa is to rely on God, is to trust in God, is to cling in God. Ume uthi uNkulunkulu tithi tinto tonke tikushaya kumbe uhlanyukwa uzuhlanyukwa ngisho nabantu abakube ngadi kwathi hawu Nkosi yami abantu abamjaba kuDisemba bengade uzintaba nabo bathi abantu abakuqhayeke ngilasingethi khona lapha sikudzinga kanye nje etimpilweni tethu noma uhlanyukwa betali bakho bathi abakufuni so noma ngabe kunjalo yathi kwakuthi awukahlanyukwa uNkulunkulu awukaliwa uNkulunkulu and lokho akunakunikela inhlitiyo leqinile nawukholwa ugcine ukhuluma siqalekiso kulabantu laba ngoba lokho sekusitshela lithemba lakho ulibeke kulabantu awukalibeki kuNkulunkulu. Uyabona kuNkulunkulu ufanana nomuntu ahlele esitulweni usikholwa usethembele esitulo kwaye ukuthi kuwa kwamphansi la kuyoba sekutheni lesitulo sephukile noma lesitulo sendeke ini kungikhathi ke nami ngibuya phansi lo noma kwentekani uhleli kuNkulunkulu ngilapho ubheke ukuthi sihlale khona. So Abraham yimvotsa leyahlala kuNkulunkulu. Kunemagama lengiwathandako lapha lathi umbhalo
noma ke angicethe ngithi yathini ke ukuthi ngulabakholwako labangemadvodzana a-Abraham. These are spiritual sons of Abraham. Excuse me, angendluli kalolalo ngoba kukholwa kusenda spiritually siyoconnecta ku-Abraham kunendlela yakhe layihamba kwathi Abraham wahamba indlela leyayingasitha kodwa na emazulwini beyitha emhlabeni beyingasitha. Kunetinto Abraham lengakito tingasimnandi at all empilweni yakhe. Bantu emhlabeni bebambuka ngalelinye liso kwekuthi hawu lendvodza lena ngoba phela kuthiwa iyakholwa azasho athi Davide indvodza lemgodla wayo ugcwele bantwana noma imiqibisholo lenjalo noma athi ibusiso kanjalo ke indvodza bantwana babekwa njengesibusiso kodwa kutholakala ukuthi bantwana abakafiki. Akusho ukuthi awukabusiswa, akusho ukuthi nangabe unebantwana sowubusiswa kangcono. Bantwana basipho nje, is a gift lebuya kuNkulunkulu. So ke lana siyathola ukuthi Abraham wahamba ngekukholwa phambi kwaNkulunkulu and then lapha hamba ngokukholwa abangemadvodzana kaNkulunkulu. Umbhalo wakubona kuqala lo, uyabona lo kuyawupersonifya umbhalo as if umbhalo ungumuntu uyabona ukuthi verse 8 umbhalo wakubona kuqala ukuthi uNkulunkulu nebetive uyabalungisisa ngekukholwa. Ngiwo lo washumayela livangeli kuqala ku-Abrahama wathi tive tonke tiyawubusiswa ngaye. Ngakho-ke labakholwako babusiswe kanye na-Abrahama lo wakholwa. Bonke labathembele ekwenteni lokufunwa ngumthetho bangaphansi kwesitalekiso ngoba kubhaliwe ukuthi baqalekiswe bonke labangagcini konke lokubhaliwe emqulwini wemthetho ukuthi bakwente. Ngifuna kugcina lapho namuhla bazalwane, umbhalo wakubona kuqala yathi ukuthi lo mbhalo uyaphila uphefumulelwe uNkulunkulu. Lo mbhalo ubona tinto uthi lo umbhalo wakubona kuqala ukuthi uNkulunkulu nebetive uyawubalungisisa ngekukholwa. Ngiwo lo washumayela livangeli kuqala ku-Abraham. Umbhalo the scriptures preached before to Abraham. The scripture lo mbhalo washumayela livangeli kuqala ku-Abraham. So ke uma ngabe uhleli kulo mbhalo yathi uthi uhleli kumshumayeli lo washumayela lo Abrahama kuqala. And then besathi thina ke lezi sikholwako, we are the descendants of Abraham through faith. Sisitukulwane sakhe ngekukholwa. But we must be very careful with the ikhona le theology le is a replacing theology le ithi thineke lezi sikholwako sesingena Israel sibili laba qha bazalwane. Singalendile lo phutha lelo. Israel is still Israel, biologically or through the descendants of Abraham biologically. Baphuma elusendveni lwa Abraham nekwengadi nekwebufe kodwa thine ngekukholwa asimreplace Israel. uNkulunkulu useneplan nga-Israel. Kukhona la satawwe uNkulunkulu latawenta nga-Israel. Asisuthi comparison na Israel in such a way sebaphumile ekhaya. Uyabona nje mina ngiwakaZulu mina ekhaya la ngitalwa khona engwesine uqala umfundisi Peter Zulu kude lababili lasebangasekho emhlabeni kube sekubangimi number 4. Nobody will replace me from the biological lineage of
birth kaZungu noma bangathanza kangakanani kaZungu ufika uthi qabange wena ukuthi songuwe kodwa ufuna ukhumbule kuye ukuthi you will never ever replace me biologically. I still have all the rights monument akaZulu lofuna ngiwathola kungenteka ukuthi spiritually kunetinto lengitawuthi lusa ngoba kodwa na biologically kunetinto umndeni wakaZulu nawuhlela ubithwa abantwana bakaZulu ukuthi ufuna baphelele la. I have to come as the child that belongs to the family. So don't ever make a mistake kwathi wena so replace Israel uNkulunkulu sokhohliwe ngaIsrael just because sekunawo nawe kuna line lakho lokufuna uligijima asesiyeke ukuthi comparison nalabanye abantu. The only person we can compare ourselves with is Christ. Well ngenta njengoba Kristu abheke ukuthi ngente na noma ngiphundlile. Let us pray. Baba siyabonga wewuthi noma Nkosi usente semukeleka kuwe ngekukholwa wasenda babe salungisiswa ngekukholwa lokufanana nekwaAbraham lo wakulindela kwaphela almost over 70 or 60 years angenamntwana kodwa Nkosi wema kukholwa kwakhe kwangede kwaluphala ngoba kwakungasiko ukukholwa ukuthi utoba uNkulunkulu ngoba ungentele ukuthi ngitakukhonza ngoba there was no bargain in his faith. Ngozi sisithe thina lesikholwa kona namuhla ukuthi sikwadi lokho ngoba Nkosi masehlelwa thinto noma labanye bethu nabehlelwa thinto kuba kwangathi Nkosi abathandazi kuba ngathi Nkosi abakholwa kuba ngathi Nkosi abakabambiyona. Nkosi sisuse kuleso silingo leso ubese usibeke ekuthenini noma ngabe sinethwa imvula noma ngabe sehlelwa kuma storms ekuphileni kwethu kodwa Nkosi we are clinging unto you. Sibambelele kuwe. Thatha Nkosi ludumo nebukhosi kungabakho nakuleli viki leli Nkosi lakhe siNkulunkulu ophiwa amandla onke noma kukhona labamendele kona umuntu noma kude athi ukuthi ukhona lentelwa kona nguJesu wahlenga impilo yakhe ekufeni wayiletha ekuphileni kwaphakade. We bless your name Lord Jesus now and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen and amen. Be blessed bantwana bekhaya. Babelolungile sesibongile Nkosi ekuseni usipha sinkwa sekuphila